Kamkhosat Geldoh, Executive Secretary Chonta Baptist Churches Association in Nabon Savin Nailut Chibai Kahin Bolve. Wanoi Pompili Hegam Sunu COVID-19 Nana Lenzain, a boys in Lazin, COVID-19 Nana Len Akisai Lazin. As in Damnading Lola Akisim Dom Sansia, Kiven Tim Yapapen he. Nakiven Bitanading, Midanga Konin Fit Kupe Gamla, Omelang, Nakut Soptin Zin. Napodoti mask buzin zingin izentia nahu asi anchude lahai asatimle nakito peding number 1075 phone ball zingin Day Chom ladeilhen Chongtho Baptist Churches Association Executive Secretary Reverend Bonnie Kamkhosat Geldoh Palha nisim somlegate ni khoa alai set hin kho amolim na chunga adalha apa paugin kilong anu senu kilong azi nei si kilong le achate akhosong mi te le ato khom pilam kai zo se chule Chongtho Baptist Churches Association hobung mi pi ho zo se ngai dinga NC dongil labol lingchin to boyin asa hian lo na gam hi ato khom pi pastor lunlal dongil le a in sumiten amolim sa Reverend Bonnie Kamkhosat Geldoh na day choma ahin day leno ahi ngai zute
Pura ingayo Lingchin to boyin hen lo nagam tia asa chu amolem ta sa Reverend Boni Kamkhosat Geldoh na adalha apa paugin kilong anu senu kilong azi nei si kilong achate le ain sungmi te zo se akho sungmi te le ato hompi lamkai cheng chule Chongtho Baptist Churches Association hobumi pi hozo se ngai dinga pastor lunlal dongil le ain sungmi ten dei choma ahin deilhen ahi All India Radio Infal ipat nei chasunun ngai zom kitaw hiti munchom choma kon ba choila hin kideilen ho ngai zute ani na din ichai gozang Baptist Choir hon asa Krista lachana angai noma hin deilen pi phaimola kon pastor jam khungam le nu Mary nilam den infala kon hoinu le thang hekim le tingbem mozol bangkho kon pastor haulun le aim sumite hevong boinu jang kholun le thingkim jangno ma kon achong hauthang Tingzalam Themnyo Martha le pastor le thang le ain sumite ngai zute
ladeilhen abana dingin ngai